wesizwe la eThekwini region wavotelwa abantu abangaphezulu kwa-600,000. I-capacity yoMoses Mabhida, i-full capacity, it's only 80,000. Uma-ke ubuka abantu abangaka abathanda umkhonto 600,000 uqhathanisa no-80,000 weMoses Mabhida, lokhu kuyakutshela ukuthi siyitheku singayigcwalisa kuyithina kuphela iMoses Mabhida Stadium. So-ke comrade siceliwe ukuthi asambeni siyomobilize, asambeni siyotshela imiphakathi yangakithi ukuthi ngomhla ka-15 December wonke umuntu akabe seMoses Mabhida Stadium. Lokho comrade sizobe singazenzeli nje thina in general, but sizobe siphumelelisa isifiso somkhonto wesizwe party. This going to be our first year-end celebration ezobe iseThekwini kwi-region yenu comrade. As-exceleni-ke comrade ngokugcwalisa istadium, as-exceleni-ke comrade ngokuphiketha sinikeza abantu ama-pamphlets, siphikethe endaweni eyibhizi, simobilize sibatshela abantu ukuthi ngomhla ka-15 December sonke asibe seMoses Mabhida Stadium. Siyayigcwalisa iMoses Mabhida, siyayigcwalisa. Siyayigcwalisa iMoses Mabhida, siyayigcwalisa. Comrade, in closure, ngiyacela kubuholi bala eMethodist Mayiwa Zone. Ngicabanga ukuthi iprogram yethu yanamhlanje iwaphile ama-comrade picture ukuthi u-disaster u-operator kanjani. Iprogram yaka-disaster ke-comrade inama-functions are-effective mhlambe 3 or 4. Ngizonibalela baholi. Number 1, i-campaign kwi-community yona itself alone. Number 2, i-mobilization, immobilize ama-members omkhonto wesizwe wona alone. Number 3, idlala i-role yokubuyisa umuntu nethemba emphakathini yangakithi ehluphekile. Izona zinto engama-key role kule program yaka-disaster. Siyacela-ke la ezonini yaseMethodist Mayiwa ukuthi ukhona uComrade uThula esamnikezwa izone ukuthi uzoba uzonal disaster. uComrade uThulani, yes. Siyacela ukuthi iward neward akabe khona phela uward disaster njengakwamanye amaward kwamanye amazone. Kanjalo futhi nakwi-VD akabe khona ozoba uVD disaster. Isizathu yini comrade? The program is partnered with iHome Affairs. Nangizwa comrade, sine program yokusiza abantu ngento yama-ID. Hambani-ke manje no-organizer lento ukuthi kube khona u-ward disaster no-V disaster. Umsebenzi wenu, your first initial duty is to make sure ukuthi wonke umuntu onenkinga ye-ID kwi-VD yakho muliste down lo muntu lowo. Sibe nobudlelwano obuhle no-Home Affairs which is prepared ukuthi ulethe i-mobile truck la eMethodist Mayiwa Zone or Ward 1 or Ward 4 or Ward 1 Ward 7 uma kukhona abantu abanenkinga yama-ID. Comrade, kumele sikhumbuzane ukuthi ukhetho silwina kuphi? Silwina kuma-VD. Abantu ekumele bebe ready ukuvota bevotele umkhonto wesizwe abantu abakuma-VD. So comrade, asikwazi ukurelaxa. Kunenqwaba yabantu abaney'nkinga zama-ID. Usukhona umkhonto wesizwe ukubasiza. Manduke comrade, umuntu okwamsiza nge-ID, no muntu will never forget you. No muntu will never make a mistake and vote other political party. No muntu uzovotela umkhonto wesizwe ngoba usizwe umkhonto wesizwe for years enenkinga ye-ID. Siyasho comrade ukuthi khona le program iyenza even lokho. So siyacela i-cooperation kwi-leadership na umholi uComrade uSihlalo uyayizwa le message.
nangu comrade uThulani bayayizwa le message siyacela iassistance ngoba at the end of the day siyafisa ukuthi bethi simeyiwa nayo ithole usizo olutholwa amanye amazulu. So comrade siyabonga kakhulu isupport yenu, siyabonga kakhulu imethi simeyiwa is welcome. Siyacela ke bethi simeyiwa ukuthi nakwamanye amazoni ake siphinde futhi siphumeni kanje ngobuningi bethu. Ucomrade uThulani uzoyidlulisa imessage. Asiphinde siphumeni kanje ngobuningi bethu. Sihambe siye la okusuke kukhona ne program efana nale. As next week nje comrade usihlalo wezone sizobe sisekwenza amalembe. Le program yanamhlanje njengoba ku Thursday izobe isekwenza amalembe. Bese kuthi ke okukhulu comrade okuzokwenzeka ngomhla ka8 ukuthi uthe uMacingwane izweni ke le baholi. Siyabonga. Ngomhla ka8 comrade uthe uMacingwane ubaba uWillis Mchunu our provincial convener. Siyakwamukela Willis Mchunu, siyakwamukela. Siyakwamukela Willis Mchunu eThekwini, siyakwamukela. Utheke comrade ufisa ukuthi abe kanye nathi ngomhla ka8 December. Ayile phasle. Nizwile ma comrade. Uthe ubaba uWillis Mchunu ucela ukuthi abe kanye nani comrade ngomhla ka8 December. Ake nishayeleni izandla nibalekile. Ngomhla ka8 December sizobe singala eVerelem. La kuzobe kuhlangene khona wonke amazoni. Niyayazi ke iprogram yethu esamba ngayo. Umhla ka8 December uzobe uactivate into yangomhla ka15 December. So awukwazi ukuphuthelwa ile program ngoba as from isonto la ngomhla ka8 elilandelayo sesizobe sesisemabhedi.